ke depan, Bu. Masa bang nama kelem? Nggak apa-apa, Bu. Lagian di sana nggak ada razia, aman kok, Bu. Hati-hati aja ya. Iya, Bu. Makasih ya. Astagfirullahaladzim, itu kan nak, udah ibu bilang tadi nak. Anakku. Anakku, kenapa kau tinggalkan ibunda? Ning ning nang ning nung nang ning ning nung nang ning ning nang ning nung nang ning ning nung. Udah mandi, Nak? Kita pergi sekolah ya. Hari ini kita perginya lebih cepat ya. Jangan lupa pakai helm, nanti dimarah Pak Polisi. Kalau jatuh nanti Mama nggak ada lagi anak yang ganteng kayak gini.